قوبت نحيس جبت خلينا على بعض الجودين مذكرين وقا وني تكبر بتو على جباتي وانسر رابطي أما أروم ما في أمانتي ada akasti bakabega tadam akamneyo kamne أروم ما نقول وني amanti abaka Oromo dachehi ka amanti yohana yo ita religion jaturan wana bani tamane amanti tu wana bani tam nanno ba hanat gaman jolle wan irrecha hanar rawat ko takata hafte jiratan namne henya amaka romi hoga dadabamai hawan ke wali dubet shumu afele rabbi oda sanjala taeti rabbi hada apa mani kada apa normal kada yom ya date je yale mo fane ro baja wa ate akada ate ga fane jolle di sanin sinjala jesu fede kulille sanrat kita ada orang mau ke zaman dekat Hogama irrecha hogawan Rabbi daf galata gartu fula dura wan bufa jiru bala jiru akka rabbin ummata isarra dhabu kharaju wan adda addati amma irrechi hogana na wana bo habiyya anin johan komin alarra dage oromman kaba oromma walin kama amanti namu abbana katte amanu bam wonni nanna wanatti ololle irrecharat ofa de majdu kapti takatam wali mariyanne hesa ha wakam barba hogam orumma na wali turne oron ada isati torfate bareche ada isa khata besan wali kawatubi kapso godaji haram danu kapso godama jitu ada Oromo takabam tevi dachi Oromo tasamam tevi mirga Oromo kasamame depa chuda oso mirgini fi bilisuman Oromo lufne ada Oromo ofti wali kabani ta takabe malik ro ada Oromo wali kamante Oromo machima Oromo matutu mirga isati falma kana duro warada batu kalamada olola wan irrecha kana da demo misri Oromo noga Rabbi khalaqtu wal lufte afan oromotin khalaqti annan wala wafti wanna mama jesumi wala wafti annan wala wafti namni hoga waga khalaqtu rabbi khalaqtu machayri mi khawa khalaqtu nanna khalaqtu tirrecha khalaqtu wanni godam takka warri amanti islama guba akuma oblesa liya khase wa guba sa akabiralla malik ka amara tu gubat re akasi polat amanti mali polat amanti kristana polat wani birat alamada wan nama macce isa irrecha nanno wana tokka godamu gama galgala nanno sanitti wan nama macce isa dan lugu takka wan irrecha falla dalu akuma hera ada oromo kafede haadu gumal ugam kafede hato marifta akamata isat nanno irrechatti nanno waqa tihada taniti namni machay rabbi kada amantu mafede keessatti kana olola ifi oma barneeti olola fakkanu ta'u irraada nanno kanatti onni haasamu bakka irreechaa jaaniiti muhashidanii farshoo dhuganii jaan huni olola waan aadaa oromoo irratti oofu habane hagoosise sani haa olola sanoo kanaaf mana kana waliin gaafadhu wanni akkasii oromummaa waliin qaba warra amantii islaamaa qaba amantii biraa qabu hoggaa naannawaa irreechatu waan isaa aasa waan isa karaa amantiitiin tuqa amma naannawaa amantii islaamatti maal jedha namni nama farshoo wajjin dhuge inninis wajjin dhugee jira inninis wajjin qabaa jira kanaaf namni nama dheessa olola godhe kanaaf waan silaa olola takkaawoo aadaa ta'ina hokkisaa takkaawoo waan adda addaa godhu akka irraa eeggannu akka irraa eegamnu akka woguma aadaa ta'inaa sana akkuma oromootti oromoon dhadhaa
Gululoo yaani dharaan sun maali? Wal diba aannan wala baasa ititti wala baasa. Maaliif waan loonirraa dhufe eegba looniiti jechuudha. Mayirra looniiti. Waan kana akkasitti haa uffannu, akkasitti haa wal dhiifannu, waan biraatti isaa eenyu haa jabaannu wala haa jabeessu. Fayyada Nuruddin mee filatu